Abanyeshuri 15 bashimutiwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu kwezi gushize baraye barekuwe nyuma y'uko ababyeyi bakusanyije amafaranga y'ingurane bakayatanga. Abo ni bamwe mu bana 100 bakuwe ku ishuri Bethel Baptist muri leta ya Kaduna ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa karindwi. Ingingo za mbere za COVID-19 z'imfashanyo Moderna zaturutse muri Amerika zageze muri Kenya kuri uyu wa mbere. Ni doze 888,460 za mbere muri miliyoni 3,500,000 guverinoma ya Amerika yahaye Kenya. Misiri izakingira COVID-19 abakozi bayo bose ba leta miliyoni 4,500,000 muri uku kwezi kwa munani n'ukwa cyenda. Iki gihugu kirashaka kwihutisha ibikorwa by'ikingira mbere y'inkubiri ya kane y'Uganda. Umusigiti w'abayisilamu mu mujyi wa Zitane muri Libya wuzuye imyobo yasizwe n'amasasu, ariko abasufi b'abayisilamu barimo kuwusana no kumbatira umurage wabo mu gihugu cyo gugujwe n'intambara. Naho umusozi w'ubwami bwa Lesotho urimo kugerageza kwinjiza amafaranga mu bukerarugendo wakira abaza gukora imyitozo yo kunyerera ku masimbi mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyagabanyije umubare w'abasura ibindi bice by'ubukerarugendo nk'iby'imisozi yo mu Burayi.